sampai jam piro iki jam 09.00 lho aku urung buka dasar ket mah. Ngene mengki wis sarapan, wis kopi, wis tuku jajan, wis tenge wareg. Bature wis ngantongi duit kene panggah urung buka dasar ya. Kuwi lah sing wis buka dasar wis iso HP-HP-nan ngono iki. Wis buka dasar wis kelari santi borong kaya ngono. Iso nyantai. Lah terus iki terus piye iki? Maro aku malih sing loro untu malih aku lek buka dasarne. Mas aku mengene wis wiritan, wis dikir. Saking ora anu. Lah kok panggah urung buka dasare apa ngenteni mengko dalu engkas ngono sing teko. Akhire malih loro untung ngene iki lek ora panggah ndang buka dasar.